O way ukna o badang khat news nam kartam. O badang puli class 11 ha North Liberty Higher Secondary School Jawai lalap ya kamet yap jong u ha kawai kaying saumala kabadon ha khli rumpum la thlebo hajan kakit banrung cha Jawai Polytechnic la suba ba utay ukna ulahap na kamala ba hajrong du jong katay kaying ha kaba ki pulit kilalap ya kitir kita jong u na katay kamala katkum ka khubor balyo utay ukna uday ubasa yingwai ha Memorial Colony hajan ka Jawai Public School bat ulami na ying hakamit jong Henry Tarik bat hadin ba uslem ban wan phai chaling uway na kiperlok bay sa lang bat u ulalej ban wat yau yakamet yap kabadon hatrai ka tay kaying lalap hakapor kumbalai bejem step menta ka singibaar yakadaw jong katay kajingjia ompat la bantip bat kipulit ru kilawan ban penlong ya kajing tokit bat kilakit ru ya kamet yap jong utay khana